Lamen tama rombong mapen pisan ta patanan ni talingaduan ta tabe ku sawi isang rarata. Sang kederanna siya mama Urlex jomay tirorano. Sang siturusanna siya nene Aser lo may mengkendek. Sang kederanna bati ne tanan busso batu papa atto CS rinding batu kesu. Sang kederanna bati ne buyang tongkonan buntu. Sang siturusanna bati almarhum ambe ne manghitung tiku pasang patua mendue. Sang kederanna bati itato pada ngiring rante tayo. Sang kederanna bati ne tanan tina rante tayo. Sang siturusanna nenek Lia paniki. Sang kederanna papa Atika paniki. Sang siturusanna mama Angga pasele. Sang kederanna sinyo rantepao. Sang siturusanna papa Irma talang salusopai. Sang kederanna papa Ejin Ambang. Sang kederanna nenek Iren Tonga. Sang siturusanna papa Anugrah Bandung. Sang kederanna bati nek Toding Tiro Bali Kondongan. Sang siturusanna ibu Yohana batu sia mama Oris Tolemo Kalintiong. Sang kederanna bati nek bato pare rantepau. Sang kederanna Elia kendek Allah Manado. Sang siturusanna siapa Elia kendek Allah Manado. Salah-salah ini alusan datungan nih lako batang di kaleta lako toba takta bodoh biri ina kiola orang dan sayana Tiumba adio may pantam babana Lembang. Todal ako lopi bulan dio may tentutuan na koli arang. Siku tanah laporan dan na langit sikuan lako piringina minanga. Situmlan tomamma lako baabana Lembang siru yang tomatindo lako pentutuan koli rara. Sirang aku bulu sarabuku, tidak aku sarese botoku. Untiro ambana lalong, Pasiruan nakarai. Untiro ambana rara, Pasiruan nah bulan. Inang senga kesenga, inang lain iya kelain, siku tanah kela kene, sikuan kela laoi. Unggara kami pale sang kederan, untam kami pale sang tiangkaran. Mami sagayang situru, sarapang maah lole-lole. Solat togal lamrabana angga pomba kaluar. Panggung mediro raka tahu tang ta apari kamatami. Mami sadatun na tondoko karaing na topang leon.
lorong darah tamate teka lua tiang ten bulan tasak tamate tandung mas sea-sea napa ulang arara ate may ramah kamban na perenden kandau reite may bubutang si peaderan pagkabakin ulang arara ite may base hidup arabu te may kanda asi kumpangan anta tumete tang pemarindin maakaro ulalan na Mario ngararang sang sese buntu burong sang api kata nete na arangi lela tummi manokah pade apinna mingkaili la sumuram duroyanna kema amisa misai londong kema amisa misai saungan kema amisa misai datu kema amisa misai karai untung koni Allah lekokna bedao kandau remauli uni sungi kula makai hina tedao rara masukkan di paturu-turu tu mama ada lakian rara di parore tomatindo dao paradula di adilo tumbami palete mai paten denge bulana tongkonan layu pak dende bulana esungan pak kalandoan sugi to timba dia mai pada nani bendan bande langit to dio tondokona tongkonan tiorano tongkonan layu dikasiri banua nenekna di kabanga ampanga bulan tiumba aduka pantarisan makaraing atau tiubu balo may padang di tanu lembang na di gente basse adinna mengken deke paagantianan na anggan na temay paaten denge bulan na padang dirinding batu nah lili padang di kesu tiumba pantarisan makaraing na to tiumba lamay te tangan atondog tolos sondo di bulan lamay te maali pumangka ditarik naongan ni tongkonan nasareong ni esungan paakalandoan tumba adu kapantarisan na makaraing nga pa dende bulan na padang adi padang ngiring naliliran te tayo pagantianan na tunduk di tulakan kalu tumba pantarisan makaraing na tumba daw may padang di paniki nanibong dan datu muane toa luangina salle karurung paagantianan na tumba makaraing pantarisan na tolos sondo ti bulan sambil may dayanan na patasik trante po paagantianan na tumba aduka rupa makariman na paadende bulan na padang di tonga nangibendan siya ni ebirade unisong niki diong te balaran apa masulik karara niki diong teran tentuyo anarampo te metodiko model lisun na pala turi pa makubungan diong may sa ipon na kaliko pambusa rampo lau solong ite may kalosipon lisin na laumbay ng kanjang galang ite may bolos itang mura na dengan si pematuen di besong sang kaberampangan tarik ke si baru karulungan biang sama kelambaran di bau dalam aten mo ada nenek itu mo ya bisaran na di kota bunga
dalam bendan mirandanan sampai ketunan nangi terangga disara kebendan mirante kalua ketunan nangi tandung kalonaran antaran si pakatana perro antaran si para adara adal nisuk sisi tema lo temo ilan tegulla di kemarasan.
Deno Tegal Kelapaan DD 8035 SM Ditap tolong ke parkirnya lebih DD 8035 SM mobil tiket. Ayo nih, jalan. Aduh, kakak burung pipit bagaimana? Jadi lepas dulu teman kado ada lagu. Ya, ada lagu. Kedua, pengampun zona putih. Jadi lagu tempat dan juru kedua dari sisa kadang pengampun lagi matu untuk tanggal suruh.
mudah-mudahan segala masa. Benar betul. Benar bati letoding tirobali umpatu uting. Benar bati letoding tirobali umpatu uting. Tonga umpatu iren balele. Benar nenek iren tonga umpatu nenek iren balele. Bina baite, Waina bati netanan tina rante tayo umpatu petua. Bina baite, Waina mama yurlek tirorano umpatu papa cilo. Bina baite, Waina papa Nugra Bandung umpatu mama Arlan. Bina baite, Waina papa Irma Talang selalu sopai umpatu papa Ambul. Bina bati tato barang iring rante tayo umpatu petua. Bina wite, Waina sinyo rante pao umpatu mama Tresia. Bina wite, Waina papa Ejin Amang umpatu bapa Ambul. Bina wite, Waina bati lebato pare rante pao umpatu mama Tresia. Umpatu mama Tresia. Bina wite, Waina ibu Yohana mama Oris tok lemo kalintiong umpatu uting. Bina wite, Waina mama Angga Pasele umpatu Lia Sola Adinna. Bina wite, Waina papa Tika Paniki umpatu Lia Sola Adinna. Bina wite, Waina nenek Lia Paniki umpatu Lia Sola Adinna. Yo, hari kemarin itu tombol di lain kalau tak ada bisa juga satu surat. Bina wite, Waina bati nebu yang buntu umpatu petua. Waina bati nebu yang buntu umpatu petua. Bina wite, Waina Elia kendek Allah Manado umpatu papa Manda. Bakal mana to lagi tanun painde barung-barung datu. Anggana to nasembe tali kurang painde langkang tauladi. Tu merasam pasi tiak salu bintin pasi seseran danan. Lame siman makarang nabeng kara barok koryanta masolana sang roko suleng kararata. Belan nolong laku sabu sang rarata lagi reke kugente bagantianan bulanta. Datangan yang petaru kemarintinan tamasolana sang. Ya motusang kederan nasya mama Yurlex. Tirorano rampo tetanda mali tutun kaborok laku siapa Pak Jilo. Laung pasudun katongkonan natamalanta nomor 20 itu saya lakukan lugu kulon 2. Siang siturana siang nenek Aser mengkendek rampo metanda mali itu tutun kaborok laku siapa Pak Aser. Laung pasudun katongkonan natamalanta nomor 20 itu saya lakukan 50 napa. Katongkonan na bati netanan buso batu siapa Pak Akto set sampai merinding batu kesu. Rampo metanda mali laku anak tomate lauk patutun katongkonan tamalanta nomor kesera saya laku 95.
Katongkonan na bati ine buyang lawan metongkonan buntu rampo metua lawan patutun katongkonan na tamalanta nomor kasera selaku 55 katongkonan na bati almarhum ambe ne mangitung tiku basang jong may patua mengue rampo metan mali tutun kaborok laku senene William lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 36 selaku 50 katongkonan na bati ne bati tato padang iring rante tayo rampo metua lalu pasundun katongkonan na tamalanta nomor kasera selaku 55 kamarintinan na bati netanan tina rante tayo tutun kaborok metua lalu pasundun katongkonan na tamalanta nomor kasera selaku 55 kamarintinan na si nenek Lia domay paniki rampo metan mali tutun kaborok laku Lia soladina lalu tamalanta nomor 20 misa selaku 50 itu kamarintinan na si Bapak Tika domay paniki rampo metan mali tutun kaborok laku Selia soladina lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 20 misa selaku 50 itu katongkonan na Mama Angga sambali ne pasele rampo metan mali laku Lia soladina lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 20 misa selaku 50 itu katongkonan na siasinya sambali merante pau rampo metan mali laku si Mama Tresia lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 90 dan selaku 20 kamarintinan na siya Bapak Irma lawan metal lang sal sobay rampo metan mali tutun kaborok laku si Ambe Nambun lawan tamalanta nomor 30 dan selaku 50 katongkonan na siya Bapak Ejin Ambang rampo metan mali tutun kaborok laku si Bapak Ambun lawan tamalanta nomor 30 dan selaku 50 katongkonan na siya Nenek Iren sambalik metonga rampo metan mali tutun kaborok laku si Nenek Iren Mbak Lele lawan pasundun katongkonan tamalanta nomor 90 dan selaku 20 katongkonan na siapa Pak Nugrah Jomai Bandung rampo metan mali laku si Mama Arlan lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor apa selaku Karua katongkonan na bati nek toding tiro Bali kondongan rampo metan mali tutun kaborok laku sauting lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 20 itu selaku 50 na apa katongkonan na Ibu Yohana batu si Mama Oris tok lemo kalintiong rampo metan mali laku uting lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 20 itu selaku 50 na apa katongkonan na bati ine batok pare sambali merente pomar pemetan mali laku siapa Teresia ngumpasundun katongkonan na tamalanta nomor 90 dan selaku 20 katongkonan na siya Elia kendek Allah jomai mana dong rampo metan mali laku siapa Pak Manda ngumpasundun katongkonan na tamalanta nomor 30 dan selaku 50 katongkonan na Elia kendek Allah jomai mana dong rampo metan mali laku si Nenek William lawan pasundun katongkonan na tamalanta nomor 30 dan selaku 50 Ubu saluran dun temai sangararak tate Pak gantiran bulan tal tani petaruh kamaritinan tama solanasan kemudian lupa natene katongkonan tang panyalakan tang pesanesian natontong mikiran haria pasakin apuang nasalaran to mampara rak ta daw metang analangi daw para rak batara dua boleh tak ke sulik ilmu kolangan tak ke bali Pak guling angki anta tak pilih dak laku tangan alalan tak kirim bukan uku dapat tondok Danionisum masola nasan na tontong pasakin apuang na nenek rapak na to kaubanan pasiriaki kamarapasan pasalaraki kamarandenan na tontong si tuntunan tua nenek si tanggi paraya tontong si pematu induk nenek si pemanuk karurungan kebendan niada na nenek ketunan nangi pananda bisara di kota bunga karampa tatong kulangan kitimang mabulo sang lampah reki kisaran de mau tangkeleson tontong buang pasakeke